On est 6 pour l'instant. À mesure. Parce que changement de programme, déjà qu'il y a. En tout cas, pour l'instant. 17. Hein? 17, ça grimpe. Ouais. À mesure. Je parle de la musique. À mesure. De la reine, on a fait le son. نسوق معنا جاود لا ميوزيك تسلم شطوح ناس نحبس Karan, c'est quoi le titre? Hein? Karan, c'est quoi le titre? le titre, on صاري شوية دقيقة شحال هاك بيت السادسة plusieurs fois. C'est la première fois que j'ai la version. Ah oui? C'est la première fois que c'est la version. La version orchestrée, ouais. بحيث النام يحقرنا نفاس عبد الرحمن الإيلولي Ils arrivent ou pas? Je pense qu'il y a un canageur. Ah ouais? On va garder le suspense encore un peu. غير
Tu es le suspensier. On est à 167. Ouais. Liste de tous affiches monsteratique. Maison sortie thématique. قناة تنسرع جوس الحيل. Amec. تنسرع جوس الحيل خارج ساقي. عيد النار. Ah ouais. سلخيق. Ça fait. Mesure 4 temps 3 division 74 si. 148 mesure 4 temps 3 division 74 si. Bah écoute, ça sera tout à l'heure. Ça sera bon, c'est pas la prochaine. Annulé. Vous êtes actuellement sur bouton. Ne pas enregistrer. Annulé. Ne pas enregistrer. Attends, je sais pas ce que j'ai fait. Logic Prompt Finder. Bureau. Macintosh. Mais ce sera bientôt, ce sera après Themdouche de Ktourach. Ce sera le prochain. Ce sera donc le troisième, le prochain. Mais il faut aller chercher déjà Amaryllis, il faut la partager avec vos amis français. C'est un truc à partager parce qu'au fait, ça permet au fait de faire découvrir déjà. Mais je sais pas ce qui se reste dans le parce qu'au fait, ça met on a un texte sur le un Français quand il écoute un texte comme ça en français et qui à l'origine il chante en kabyle et tout ça en kabyle, c'est puisque l'ethnie kabyle la culture est mais quand on présente aux Français un texte déjà en français écrit par un Algérien bien sûr avec ce texte il a été bien sûr lifté par nos profs. Amel qui a travaillé sur ce. En fait, moi j'ai écrit le texte, elle a lifté, relifté en quelque sorte, mais c'est un très très beau texte dans le sens. Il peut parler, il peut remettre, au contraire, il peut rehausser aussi de la culture sidique, la culture sidique. C'est-à-dire, ça donne aux Français l'idée sur l'ensemble de ce qui s'écrit dans cette langue en kabyle. Ça va donner encore plus de curiosité. Donc Amaryllis, elle est sur toutes les plateformes. Native instrument. Voilà, en fait, كنا سويس هنا سويس ونين زعما نحو في طرح المشوار parce qu'ensemble on est fort. Mais là on est répartis, on est facilement cible éparpillé. Donc celle-là c'est une voilà, si on peut dire ça. Et je voulais premièrement la chanson le Khiraïgue en fait سميتها دحبيبي ومراد بوزلحة. C'est un ami يظن سنقي دي سبيطار. J'aimerais lui transmettre toute ma compassion, toute mon amitié et Morad qui a eu un petit accident domestique. Et اسمي تكتب على شونسون هكي الحقيقة j'étais ثمورت à chaque fois d'aller faire une strophe, un couplet, un truc. Je lui faisais lire au chemin faisant, le volcan. La chanson elle était tellement comme une c'est incroyable. La mélodie, c'est quoi qu'est-ce que la mélodie que je je peux pas dire franchement parfois ça vient, enfin souvent ça vient ensemble. شو نظا امينه فتح انت سمعت بغا شو تقارن ذاك اللي سقسينا في انت سمعت بغا. Alors il y a souvent des commentaires et des messages donc on a فاهمين exactement سيد كاين تساقي
même si tu souvent, mais jamais de A à Z, et j'imagine que c'est pas. Zmerara, d'accord, de A à Voilà. Z. Monsieur Zmerara, en fait, je ne suis pas conscient du fait comment les choses se sont déroulées. Le plus important, c'est que Imer est né dans la. En fait, ça dans. De toute façon, voilà, à ce moment, on a des signes noirs. سي 89 كي 89 دبر الباك دونك بدل الباك نكشف ديال دي سنين نوار دونك on a vécu en fait la lutte contre l'obscurantisme et le déni identitaire aussi النور في الناس ديال مزيان 21 ans 22 ans نروح على لافاك كيتباغي موسيقى 88 ميدي كيرا 88 دونك اللي تروح لوفرتور كني بلاد ميوزيك ماني تعدى لا شونسون الوغ حملاكم لا شونسون حملاكم دونك 94 تعدى دي بلاد ميوزيك elle a fait un succès fou شفيها بلي سميتي سلا كمال مسعودي الله يرحمو إشكعيد حسن حراز باش كنا نملين ومن بعد فينالمون مكتوب ولاد نملال il a eu un accident de voiture يموت وقبل نمليل c'était prévu نمليل كمال مسعودي dans cette période là je suis عارف شو الاولاني alors حملاكم après bon حملاكم pour moi c'est une prise de position حملاكم c'est dire ouvertement حملاكم يثمطوث dans le sens comme ça parce qu'au fait dans la création artistique, de toute façon, ma vision qui n'est à Flfen, de toute façon, c'est une vision primitive. On sait la vision de Flfen. On sait des projections à Flfen, qui sont considérées, dans pièce alors, donc, je l'ai fait pour combattre un peu cette non-assumance du fait d'aimer, de vouloir s'exprimer comme ça. Et تبعي كنديرها في هكا le groupe de chansonniers والسنني وليد قوسن d'ailleurs. Après donc سكود نحودي الوقت سكود plus on dans le temps plus on sombrait encore dans la violence, et donc on ne pouvait pas chanter comme ça juste des chansons sentimentales ou des chansons, non, mais on vivait l'enfer aussi, c'est-à-dire il y avait tous les freins à la vie sont là. Après, donc chemin faisant, donc on a vécu toutes les... par exemple... il y a quelques expressions, je me rappelle quand j'étais à Bougia avec Amel, ma femme, quand je disais, quand on entendait des documentaires, quand on entendait des choses passer, lorsqu'on voyait des amis partir, tu sais, je me rappelle l'expression alien, avant qu'elle devienne une chanson, ça faisait, en fait, on a darré de data, Amel Khalas, on ne sait plus qui est vivant, qui est mort, en fait. Tellement on a vu des choses incroyables. Donc, au fait, Asmi des Asmi a décidé des signes noirs, donc on connaît qu'il y a une autre learning, une autre hand, les associations, de toute façon, j'ai rien à prouver. Moi, les associations, là, je un concert gratuitement, là, je ne le dis pas pour me. Mais parfois, parce que parfois il y a des commentaires qui sont un peu... Non, des remarques qui sont mal placées, un peu... ça signifie de l'ingratitude, carrément. Et bon, heureusement, on aura le... Ça, on ne réagit pas, moi je ne réagis pas par contre par rapport à ça. Mais il faut qu'il déclare des chansons, comme quoi il m'a pris de voleur. Mais vous regardez, وقاعد قلت نتسحير وقاعد قلت 6 سنين ولا يوغال نديني الهضره من قاعد قيني ما يوغال اما ينادي الزداتي
J'ai toutes les armes pour vous détruire. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas en train de... Je suis en train de vous donner, de moi-même le meilleur, tout ça. Et ce n'est ni pour l'argent, ni ce que vous le savez tous. Beaucoup le savent, mais sauf ceux qui veulent faire une étage sur un verre. Donc, ici, c'est moi qui donne de moi. J'ai le contraire. On a des associations, donc, mais ça continue parce qu'on a la même mentalité qui continue à vieillir comme ça, comme des aigres, des gens qui n'ont jamais vu. Parce qu'en fait, on a été frustrés dans toute notre vie. C'est ça, au fait. Si ما تشك 1000 ديريت 1000 دولار الجيتار نو روح خلات تغني sur الجيتار توجور دونك سي انا كنت سعداد الحي في الحرام في سمزليوين الكل نغني سنتو كيما ندينا نتناغ اسمع دي بوتفليقه كي خريفو با on peut pas parler de la dinde on va faire نسمح on n'a pas ils ont pardonné que voilà ils ont tout ذاك يزلانين غاني يخدمنا وكل يوم سمح personne n'a demandé pardon malgré tout ça دا شو كان ولا قراتو عاودت تهضر ما في لي بروبليم هاكي ونادي هضره انا صافي دير en fait مثلا لي شوز ouvertement comme ça في وين يضران وكل etc. C'est l'œuvre qui va subir la censure. Pour ne pas subir la censure, etc., j'ai essayé de projeter un projet de dialogue de sourds entre les deux amoureux, qu'au lieu de parler d'amour, de ce qui les concerne, de l'envie, du désir, oui, alors, parce qu'on ne parle pas de tout ça entre nous, hein, quand voilà, il faut dire aussi qu'il fallait se battre socialement, il fallait bousculer les interdits sociaux, parce que sinon on ne peut pas avancer, donc il fallait aussi normaliser ou réhabiliter le sens de l'amour, de ce qui est plaisir, de ce qui est voilà, de ce qui est l'interaction entre les femmes et les hommes, ce qui est chose qui est la plus naturelle du monde. Et mais tout ça qui aurait pu être, on aurait pu vivre de façon, on aurait pu vivre un paradis avec le potentiel qu'on a en Algérie, mais malheureusement, avec toutes les contraintes, avec toutes les fermetures d'esprit, avec toutes les faits religieux et plein de faits autres que la religion, c'est les traditions et les coutumes et tout ce qui va avec, font que la vie, elle n'est plus possible parce que ce qu'on dira-t-on, voilà, la société, le regard social, comme voilà, est beaucoup plus puissant que même voir le mot, c'est les égorgements, le truc, la répression sociale est plus forte que tous les pouvoirs de toute façon des tiers. Alors pourquoi les jeunes mais parce que l'ozone, parce qu'au contraire ils sont مستعرقين يروح على مثلا دفكاشين اللي في واحد يسوي قهوة أنا نروح يستديكش مسخة من ديكش ميميكش ما دير هذه فما شو تروح المينيموم نيلا par contre يقولون باش كنا الذين في الدنيا pour voir parce que en Europe, les gens vivent quand même, malgré la pauvreté, malgré tout le monde. Et les peuples, au fait, la couche moyenne, si on peut comparer, ils ont tous à peu près les mêmes problèmes dans toutes les sociétés. Mais les gens, il y a des sociétés qui vivent et des sociétés qui ne vivent pas. Donc, c'est pour essayer de dénoncer. Et mon objectif, moi, c'est de dénoncer et les contraintes sociales, tout ce qui concerne la société, la société et bien entendu dénoncer aussi le fait qu'il n'y ait pas ces amours, le fait qu'il n'y ait pas cette vie,
العباد وغنمشي لنا اللي الدنيا تنسانا وي وغنتميز لان زلان خدمان تيني قالت الدار قالت ما كاين يون باغ اكزومبل اي ما بوزي كيستيون ذكيوني يو تدار تخلا ورديكولي واثني مظلم اذا قلت قبايلي دي ما شاك تفهمها دون سو تروك لا كاسكو تو فو كو تيكسبليك دون سا ايش في غادي ذكيوني يو تدار تخلا وفانت نمزل مرة ورديكولي واثني مظلم سيتادير كو لا رياليتي ديباس لا بويزي ديباس لا ميتافور وليدي واش زعما تفهم هذا كيني تو اينك عاش المدن يوغر وين زعما تنرفض ديال ليماجينير كذايا سادير وي سي اريفي كو اروح المدن تاع بن طلحه بالعباس نو جو سي با و يا يو بليزيور maintenant qu'on est maintenant que que qu'on est en train de lâcher un peu sur هضرنا في لا ديسني كل يوم شد يحكوا تاع حكايتي سور كنا باتر يبدا سيد كمال داود جو كوا كي في سون ديرني رومان اللي دار هذا سوف الناس كلها قال تاع سوسي تاع il a raconté il a créé il a c'est de la fiction même lorsqu'elle est lorsqu'elle est inspirée de la réalité mais ça reste de la fiction enfin peu importe cette polémique que je m'en fous mais Intes Madra fait beaucoup, elle fait un peu mieux que ça, parce qu'en fait, elle n'a pas personnalisé les trucs, l'histoire. Enfin, je veux dire, elle a fait autre chose. En 45 minutes, elle a raconté un peu la frustration de l'homme et de la femme à ne pas pouvoir se dire ce qu'on aimerait se dire le mieux, le plus, et le plus souvent, et le plus et et tout ce qui a été voilà le printemps noir il a été ce truc d'ailleurs printemps noir ça c'est d'Ardi tellement cette expression tellement cette chanson elle a atteint toutes les couches de tous les paliers du pouvoir. Enfin, j'ai l'impression que même le second mauvais وفيها نتفهم نفهم ديال لا راديو ديال لا تلفزيون حمراوي حبيب شوقي يونو قبايلي ذا شونتور ذا شانتور اسي تفهم يا حمراوي بلي على بالك واش راه يقول هنا اكي قارب لهنايا الدوله تبزق علينا برصاص ايش كامل شرم ديش كامل قبايلو كديش كامل وانا ديك سليمان عزام اش كمن باش نفهمت انا واني ظنا ما عندي انت أنت تفرض قبيلي جرح تفرض قبيلي في يهجاز تسيخر من تخازبيت en tout cas نيس أبابا وثنا نيس ما عقلنا غنغسل سيلا ماني دي كي الخوف اكسيتيرا هادو كثرة وبعضنا الميسنيك mais bon importe c'est pas ça que je voulais dire que je voulais c'est de ça que je voulais parler donc أنت سمعت بغا ماشي ديوث تحكايتي زمرا داوير في اللاس. Je sais que j'ai beaucoup travaillé sur ce texte, sur ce dialogue. Le texte, كان رسمه le texte, je l'ai والعربة هذاك زعما عندني 5 سنين كي تكسر تعاودها النور سلسلة تعاودها etc. Alors la réalisation, c'était une misère. Un jour on va raconter ça en détail parce que je l'ai تسجيل عندنا دي شراكة تروح سي سعيد حمدين تيكول هادي تعدي كاع الحباب تاوين تيكول تالمون الطفال الخدمة نتصدينا في دي كوفرتور بار تير سيتي كوميم يتروحو تسلم سيت مورثر لا في الاربعة داو تمديت طون دو مونجي ان بتي مورسو نكومونسي نخدم ابري ا ديسك فول ابري لا ساتوراسيون دو ديسك سوا كي لو database qui garde les données. Comme ils ont beaucoup de trucs, ils n'ont pas de moyens, je ne sais pas, c'est des moyens n'importe quoi. Il faut que les studios qui peuvent prétendre être des professionnels. Donc, c'est pas parce que je suis régional, c'est parce qu'au fait, c'est avoir des...
avoir l'ordre, le sens des priorités, l'ordre des priorités. Quand tu veux faire du son, il faut avoir de mémoire de stockage. Quand tu veux faire du contenu, il faut avoir tout ça. Il faut avoir une puissance de la machine, la mémoire. Il faut connaître tout ça. معليش تصيق لنا بون لا تبع وين الحال ما نهضر في فين نقصد باسكو سكي بيان اي ثاني لا مي كوني غاني سكي نوز انتيريس ذايني نقصن باش كنا ثيد نرنو نعرف باش كنا المخ كان نخدم بور كومبونسي فوالا سكي دونك دونك انتس elle a eu un parcours très compliqué, très particulier. Donc, voilà. Après, c'était donc, nous connaissons les prestations de studio, et même ça, ça a des sourdines, mais je connais un studio. Bien sûr, un studio, on a été fan de Youssef. Et مثلا بوخبون يوسف comment il s'appelle Adjoun comment il s'appelle les gens qui بوخبون يجيو كل les macros les bidons producteurs ولا هيك يقعدن شنو تقول اللي هو كيقارن كلين فناناتي alors اسمين فوكس جن خلص كلش ونا بيي انا au compte goutte اسمين كفا دونك يبت واحد خويا تسياوي ابا يبت يصور ديني سكاك ندو ذاك نديرنا صديق من لحيتو بخرجو et il a exploité donc la chanson يربح يسربح العموم يسربح خامد voilà moi je savais que ça allait faire un grand succès parce que je sais qu'elle contenait des choses des émotions qui parlaient aux Algériens. On a traversé un moment incroyablement dur. Après, bien sûr, Mkolioun, bon, c'est pas pour la critique, l'étude du texte, de la chanson, la musique, j'ai essayé de يبس محمد يحيى quand j'étais en train de j'avais des cassettes comme ça on avait un master en cassette la cassette يبرد l'enterrement نحميدوش في الساعة فوروبي إنك ما إنك تلعب لك لا جديد ناسي لا إنك ودك ناس ناس après la cérémonie de l'enterrement أكسيد كاسر إنك شمار طونوبيل من فوق كان il y avait M. Zantar, le directeur par intérim Londa, M. Sheltout, il était directeur des droits voisins. On était 5 دخلوا بين محمد هكا قيمة ذات يخدم هكا ديك محمد يحيى ويجي سمعتوك لي بروفيسيونيل. Après de la cassette il reste من بعد ديك ما صات d'accord la musique elle commence بدا شي قرار pardon qui قرروا les paroles الناس il faut écouter انك commence à تساعد يا الزدات هذه تقلب لي بار ستوب عاودتي دار هذاك فري ماك ما تسلي راسك هذاك من هاك الناس صافا الناس لا نوت qui en train de passer comme ça pour la placer pour la mettre pour la définir pour la décider pour décider qu'elle reste comme ça et pas comme ça et comme ça c'était des moments incroyables de réflexion des سهل اكش تروح كوم سا تو لا زاب كوم سا اودي الصباح ماك تجيب انك نو سمحيه هذاك نسيت نيك 43 مينوت سي طرو اسلاك وري اوتيت نقيم كوام ايكوتي سميت فوك لا كاس دا شونسون اي زعما 43 مينوت نيك نو نيك سي ديك ميم با لازمك ميم با نيك هو نيك بطارك نيك محال ناسي نيك Là, c'est, voilà, là, ça veut dire, il faut que 43 minutes 37 secondes exactement. Mais voilà, il faut exactement, mais quand même,
Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été travaillée, elle n'a pas été prise par Kadik. Il y avait des problèmes, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, euh, ولاش وانا متبريزونتي راه كاينين كيباش زوا اخويا كاينك هو انك تخمض يد كان يفتح نيك ما ضر نص سنه ثلاثه ناقصه في ذلك شو البطاطا لازم نزوي على كي باش هكذا نو سيني كوجا ليسي سيني كوجا البطاطا مي سي انكرويابل باش تزرم باللي وذاك كي يخدم انا عليه الفن ولا تفضي يزخم سردين ومن بعد هذه الحال هذا يشوفها كنا مونات ام بالعيد زماكي بجرمان ماشي نضحك اون بليس فوالا سيدي فوالا بالعيد انويس كويكيا مالوغوزمون نريد بون هكا نشمثنا في مور القبيل ولا هذا الراي ما الا الراي ما جو با كونتر الراي على كل حال جو كونتر ريان موا تو سكي بيان في il est bien fait. Ça dépend. La chanson oranaise, elle a quand même des grands. كني هو نهضر في الراي ديالي ثني الراي je sais pas mais là الراي قديم par exemple il a des chouras qui sont quand même qui ont marqué leur vie puis leur société leur public. Mais la vulgarité, يتدي بنا ثمور القبائل ذوقي des éditeurs اللي يديبونك زهير ثمور القبائل. Après, bien sûr, après qu'on est l'oreille algérienne, tant qu'on n'a pas l'école, باش كانت الصغار يطيح les repères d'écoute parce que l'enseignement, les arts ça s'étudie, comme il disait Flag, il nous étudie là-bas. Donc le fenegui, l'oreille, le goût, la finesse, ça se travaille ça à l'école, ça c'est des écoutes orientées, des choses qu'on connaît, on est livré, la royale algérienne, ce qui est allé livrer à des incultes, à des pseudo-artistes qui ne savent rien. Après, il y aura le goût, c'est la médiocrité qui est devenu le goût le plus suivi. Voilà. Ce que ثاني وثيو بحرية أنا خمعون le live normalement. Alors, on va brancher qu'un dispositif. فهمتي le son, que ça va, ça ونخلق على تصوى ولا كي باسكو هضر تصوى قيل ساكي non. Quand même, t'es le meilleur. Là, ils ont demandé quelques chansons. أنت هذا كان صنصر شادنا. Donc, il est tu nous as promis version, une nouvelle version, revisitée. Je suis en train de la faire. Voilà, donc Elle est pas on a encore petit radio avec impatience. Il a oublié de demander les Tifloukin. Voilà, j'ai retenu Tifloukin. تفلو كده نخمش هذه ساهل خميت كده après نولي vérifier le son نجي dispositif ما إلى هيك Oui. الو وي انت كلمات سلمكة اش قلت انا 10 sur 10. Alors pour commencer on va dire on donne à Marilis Saga on donne à Marilis Saga autrement une version version Brahim tout court c'est guitare can après on donne au scène mais la deuxième version cinéma il a قد حسب ما انا ماشي سكرولي mais انا tapoté déjà ما tapoté mais خلاص déjà on sera bien donc Marilis
ام دانيغ ستيفلو كيني دناهم شو نظن دنا انت غاش الوغ ثلاث هضرات كان في غاش كيقارن وسنني وسني إثران المحبام تيثفيرث voilà les Ok. derniers c'est ce qu'ils ont demandé Intas اه انت شنو انت شنو فريمون نسدقي نسدقي اسد نعاود لا بروشين فوا كو جالي دير زيك صرونا يون ولكن زيك اسمي مشطوح قرا اساس يون ولي تسدك ذو الفوضى فوندامونتال ني قال ماي ما اسمي نقارن كوني مي بريسد الفوندامونتال فوندامونتال نقارن كوني l'analphabétisation sur هكا مستعرف قرنس محو الأمية الأمية سي أمي كما هني أمي معناتها ماشي قاري ماشي فاهم فاهم ماشي فوالا دونك أمي سواء كنيس جايب الفهمة كما كان أمي محو الأمية كاينين من بعد فينالمون سمي ولا شو خمنوك ديك النهار كل دوبوي لي زاني 60 ديسي بدانا نعاودو الكل فينالمون ولا سمين محو الأمية إلا قص من محو الأمنية نكون ديسبوار دونك الوغ أماريليس جو سي با ما إلا عندنا عاون ثماشا هو تسميه دونك ديوث تكلت يدوخ مع بوغد العود عليون وخام أم دوكال شي une famille d'amis que je salue dans Montreuil en 2008 lors de préparation du gala du concert avec les musiciens de l'Opéra de Paris. On était en train d'accorder العود vers 18h هكا نثني ساعة نتاع ساعة تجيك ديك وخام تجيك هناكا أنا سا أماريلي لا ماريليس هكا لا كاركتيرستيك كيناس تبع لا لوميير دونك ثم ديت بواسن هني ثلاث دورار الطاقني غور ثلا كني عندك نيت في لا لوميير ني تتبع كني تجني تبع ترمي خصيا دونك ثلاث دورار لا لوميير كاين اللي غد فيرس هكا دونك ما كان جي سوي كوم سا اون فاس la fenêtre اللي هكا donc derrière le micro il y a la fenêtre qui donne vers l'extérieur alors la fleur دوار à la fenêtre et puis en jouant de la musique en accordant le oud qu'on m'a offert un petit oud كني تركش كيس إذا هذيك ساكني مي شو تحكي أنا كمد جقل مدام Marilyn قرا non je dois arrêter la musique il faut arrêter de jouer il faut que vous regardiez ça. Tahar, il était en face de moi, donc il ne voyait pas ce qui se passait derrière lui. Donc Marilyn, elle était comme ça, à un côté droit. J'étais voir la fleur, elle s'est complètement retournée. Elle a tourné comme ça, voilà, jusqu'à ce que se mette comme ça. Donc, le long du moment de Shfirala, je dirais, quand je prends le haut de j'improvise et tout ça, je ne sais pas compter le temps. D'ailleurs, je pense, pour moi, le temps s'arrête. Et je l'ai gardé comme ça dans le truc, et puis jusqu'à ce qu'un jour, voilà. Il fallait donc. Et ça raconte un peu la condition aussi de l'artiste, de l'exil, voilà, donc Amaryllis دير خاطرك بذاك السنن هكا تحمل السنن et le texte un peu disons littéraire d'expression française أما التكست ناقص قبيلات aussi شو كان voilà نكون يوم قبيلات غلق ولا شو وداك تيصور نهار ce qui fait une bonne unité je بحث خلق دس قبيلات mais voilà donc on a le plus important c'est l'esthétique avec les brûlés voilà.
Amaryllis, Amaryllis, on dit que tu entends les lieux. Amaryllis, Amaryllis, moi aussi je chante en couleur. Je suis l'artiste venu d'ailleurs et ma guitare pleine de douleur a deviné ton doux parfum. Mes cordes qui pleuraient en chœur et mes doigts qui cherchaient en pleurs des notes suaves pour ton jardin. Do, ré, mi, fa, sol, musique et paroles, tes pétales s'envolent, 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 capte mon refrain. Amaryllis, Amaryllis, ouvre bien grand ta corolle. Amaryllis, Amaryllis, et respire tous mes bémols. Tu t'es penché à ta fenêtre et voilà le pinceau du peintre qui fredonnait peut-être, peut-être. Et ma musique au bois de lettres jaillissait sous ses doigts de maître. Sache écouter le jour renaître. Do, ré, mi, viens, écoute ma musique qui s'égoutte. Elle te met sur la route, la route, la route de tes rêves champêtres. Amaryllis, Amaryllis, cette musique sur les nocturnes. Amaryllis, Amaryllis, envole-moi jusqu'à Saturne. Je souriais à leur présence, c'était pour fonder ma souffrance d'être si loin de mon altitude. Tous m'entouraient, mais quelle absence, assourdis par leur gris silence, enseveli de solitude. Do, ré, mi, seules mes cordes criaient. Do, fa, mi, sol, ré. Je crois te voir danser, danser, danser dans cette multitude. Amaryllis, Amaryllis, toi qui entends ma lumière noire. Amaryllis, Amaryllis, de ton calice je veux la boire. Moi je grouvais, toi tu dansais, tu ondulais, tu te balançais.
j'avais le gros, toi le tempo. La Marilys s'est retournée et ma guitare l'a captivée, elle a déchiffré mon chaos. Il était une fois la Marilys et moi. Il était une fois et moi, à moi. Où est mon ado? Amaryllis, Amaryllis, sois pas triste, faut pas pleurer. Amaryllis, Amaryllis, je ne chante que mon orchidée. Mon orchidée, je ne chante que mon orchidée. صحيت يا شيخ. Alors, C'est un moment de répit, vraiment. Je retrouve beaucoup de souvenirs, beaucoup de temps passé me revient. Merci, Cher. ah bah, ça fait plaisir. Je voulais aussi vous dire que prochainement, les prochaines fois, si quelqu'un a une histoire avec une quelconque chanson que moi-même j'ai faite, يزمر يولد يروح حد يحكوا ثم شاو تيسوك تزغيت سما سنين انت سما تبغى comment il a découvert, comment il a pu musicien, etc. أمينك ني غادي يخدم اسمه c'est allé je crois. Il a fait un truc sur TikTok justement en parlant de la سميك شمال coiffeur pour chaque justement de Céline Fles. Parce que franchement, il a relevé un sérieux problème à la chanson Eggy. Parce que la chanson Eggy, elle a fait un succès fulgurant malgré tout. Après, ils ont quand même réussi à l'étouffer, à la casser, à la censurer, bien sûr, même de la télé. Il y en a qui l'ont censuré parce que c'est des jaloux tout simplement, parce que d'autres personnes prennent la relève. À part, je dirais, ouais, à part Farhat Mehni, je le cite pas en tant que politique parce que c'est quoi les dire copine les émissions. La chaîne est remplie de la TV4. Les émissions, c'est toute une partie à cause parce que Néant de Mélien, qui n'est Farhat, faisait partie de mes références dans la chanson. Il a fait de très belles chansons. Maintenant, politiquement, on ne peut pas être d'accord, on peut être différent, c'est pas grave, mais c'est de la politique. On connaît quand même l'artiste, il avait plus d'impact. Il a choisi, c'est ses choix, et on ne peut pas rentrer dans ses choix comme ça. De façon, on ne peut pas lui dire, écoutez, mais on peut lui conseiller, mais ses choix restent ses choix. Donc, ce que je voulais dire, c'est le seul. Il dit il dit qarni dans des conférences dans la presse, etc. Comme quoi, là la nouvelle Khanas يبغى ناس صافي تموت la chanson القبائل ولاش القبائل الناس non. Mais la chanson qui donne d'Ibrahim Tayyib en 90. Mais c'est là la chanson
وسنني pour la première fois, c'est le seul qui a appelé la radio, il est sorti chez Gay, il a reçu de Sioulem, à Sinim, voilà, Farhat, et maintenant, il y avait une petite, voilà, cette ouverture, maintenant, la presse, le multipartisme, bah, le RCD, tout ça, le, le pluralisme politique, tout ça, ça coïncidait avec tout ça, mais Emernion, les autres artistes n'ont pas fait autant, hein, de toute façon. Et pourtant, il y avait la liberté, il y avait là, nous, quand même l'influence, je dirais, Tassiglan, Mqarana, Kamal Ahmed, je dirais, chez le Khaddam, oui, je ne sais pas où ils auraient pu, mais non, ils n'ont pas transmis le flambeau de façon, je dirais, enfin, mais quand même. Je dirais que Farhat, rien que pour cette truc, et c'est rien que pour l'histoire. Voilà, je dirais ça, donc je dirais qu'il a encouragé quand même la nouvelle génération, notamment Ali Filaouen, etc. Bon, quoique Ali Filaouen, il jouait les Kinder Shunad, il jouait j'étais un fan d'Ali Filaouen, je écoutais Adinira Wali Naq ou les Farahaz de Selen, c'est le premier album de groupe de Flaon, il était foudroyant. Hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon. Donc, En parlant de ça, cher, tu as de Barwagia d'ailleurs. En parlant de cette après, période. oui. Donc, je sais que voilà. Mais je me dis, parce que c'est pas notre objectif. En fait, ذوني سمليليين ماشي ذوني فرقان ذوني ديسنولفوين تاع ويث فوالا زرا شو يديبونا ولا في دونك في نتاس نو فاش نهضر راك نعمي سمكتي في عليني دهضر في انتاس فوالا دونك عليا كي هضر في انتاس comme quoi il chante sa coiffeur, il commence à exercer la musique. Il l'a pas identifié, pour lui c'est nouveau. Ouais, c'était un ail, le violon avec le rythme en question. C'était après. Il est obligé de se faire une live. C'est une création. C'est une création qui a été authentifiée par Chérif Kortbi, des grands chefs d'orchestre. يسنن مليح لا ميوزيك اوريونتال لا ميوزيك مغربين ما ميوزيك ça a été c'est une œuvre authentifiée création marque déposée كنيوني وانا وسنني فلاني تيوران وين فلاني تيوران اي كون دي ستارو اثن تشوف غمتي ديجا. Non, le cas où il y a des jamais j'ai pris quelque chose que j'ai pas. Les musiciens, là, les artistes, c'est les musiciens, tellement. Et puisque tu as les centaines, parce que tu as une cachette, tu déclares là sur la pochette des albums. Moi, je déclare tout. Le connaisseur de la liste 2017, la pochette 2017, vous allez voir combien de personnes qui ont été. Qui ont été lancés dans la pochette. Aucun musicien, sauf Mathieu. Sur YouTube, que tu me scannes, on a une bonne journée, c'est une heure, comme tu dis, Wallah, mazaleur. Mais en plus, on ne peut pas rectifier, mais parce que des pochettes imprimées, ou quoi, tout ça, c'est un bon journée. C'est lui qui a joué le bon jour. Vous voulez de Babloued, etc. Et ça, dans son star. Eh ben, écoute, ça arrive. On n'avait pas de régisseur ni de scripteur, un truc qu'on faisait comme ça. Ça arrive qu'on a oublié. Moi, j'ai oublié. Quand j'oublie, je suis pas bien. Hein. Je me sens. Voilà. Donc, bon. moi, je ne fais qu'à la masca. Moi, je suis la مثلا فخمي بلي صوتي ويعيا شويه. Je vais نغني سنني version 2. Version 98. Parce que حكايه كي نوسنني بون سميت غناغ تمزولو غناغ سيدي ليسي فوالا bien sûr les lycées نعشقوك ولا شكون نعشق مزيان نعشق tout le temps je suis amoureux tout le temps j'ai jamais cessé d'aimer j'ai tout le temps aimé j'ai aimé
Mais oui, ben, des lycées, c'était pas je sais pas si on peut appeler ça de l'amour, parce qu'au fait, la présence d'esprit, ou les chatas, mais sinon, ما حملتي parce que juste je suis quelqu'un de, de bien entouré après à 60 des cas, mais bon, je respecte quand même leur tendance. J'avais beaucoup de copines absolument. J'aime pas ce mot fraternel et tout ça qui rentre dans le cadre à guerre au collège, mais vraiment des potes, des copains, des copines. Voilà, des copines, copines quoi. Ma chérie, on l'a cherché, il en a qu'un. Elles m'entouraient, elles étaient gentilles avec moi. Ça fait dire, on me dictait les cours quand je suis dépassé par les enseignants. Parfois, tu as besoin de copier plein de choses. J'ai eu beaucoup de copains. Des copains, les lycées, c'était ماشي ديوان نوني. سميتي حضرا كان نسوحون الكل. Et puis j'avais une copine. Ça commence à se dessiner au bout de dans la première fois des lycées. Je sais pas, j'ai dû gratter un peu le corps d'une fille de mon village et tout ça. Et c'est elle qui m'a fait avaler la première arête de, comme disait Brassens. Donc après, on était ما كنا نقرب نروح نفراد سي الليسي نفارخ الكل. دونك خماض تازلي تاكي ديجا مرني شحال تسرو دينا دي الليسي بذاك ما نستنى كي وسان ني غري دي غلين ابري بون مي ماشي تاكي خمم سوكسي جو vais aussi dire c'est ainsi Willen qui a fait le plus, qui a frappé le plus. Je veut dire je nord des lycées, mais au Sanani il est venu plutôt après, mais quand même. Donc après en طغنا في الحي ذي تبعيت زوارية l'université اسمي على فاك وفيها باللعب سنة السنة مازالوا فيها. Après soit donc 89, 10 ans après 98, comme le son de la chanson كل البوم اللي الكل يعجبها وكل الثورة كان فيها وتفي على الوقت باش تقيم الكل. Assez de vite vite parce que je suis quelqu'un qui accepte pas vite. C'est difficile. Voilà. Il faut que je suis perfectionniste, comme on dit. Mais peut-être c'est pas du perfectionnisme, c'est juste que c'est un. Mais la maturité, comme disait ici Yakhan, Allah yarhamou. Il peint des tableaux, des œuvres, des œuvres, des œuvres, après il va يرزور كله باش يعاود. Ben je fais parfois pareil. أدخل غسان الني متولى مسلي غم بعد تولى تعاود après ainsi de suite. Bon, mais je vais les refaire. C'est promis que je vais vous refaire toutes ces chansons que j'ai fait. Alors, Midou Hatchaoud a né pour rien que pour avec Bezou justement en 98. Je connaissais un poète, Mohamed Hassani, que je salue, bien sûr aussi. C'est un poète qui fréquentait les poésies, à Amel aussi. Il a assisté à notre rencontre, voilà. Pourquoi tu refais pas le texte, tout ça, puisque ça. Alors j'ai décidé par la suite de faire une rétrospection, une vue rétrospective. Foussanni, Andesqara, Oussanni, Ourirkun, Thurami. On dernier le texte est guère, parce qu'apparemment il est passé plus ou moins inaperçu. La première version, c'est je comprends, mais le texte, c'est comme si on ne touche pas à ça. Mais c'est aussi, je vous invite à ajouter
à écouter un peu ce texte. خاطر il est quand même, je l'ai écrit avec beaucoup de soin. Et je mesure bien les mots et tout ce qui a été écrit de Joalagui et هضرت comme في دنيتنا. C'est important. Voilà. إلى خاطر الأغنية تاع شونسون كاع. Tapoter. Tapoter. وسانني أنوار نسعي ظلي وسانني أنوار نسعي ظلي وسانني أنوار نسعي ظلي وسانني قولي ونامك كوني توالي قولي ونامك ديتمك وسانني قولي ونامك كوني توالي قول وذا شد يتمكثي وسانني قولي ونامك كوني توالي قول وذا شد يتمكثي وسانني 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 تمام ثناغيري وسانني تمام ثناغيري وسانني ننوذا ثم سكوا سميد شفا ثمزي نتذي شرع ذي مرزي ذويني ستيزي أم يطيج مرد يمغي ذو سيقنا ما سيداري أكنور تتولي سكوا سميد شفا ثمزي نتذي شرع ذي مرزي ذويني ستيزي أم يطيج مرد يمغي ذو سيقنا ما سيداري أكنور تتولي يوالي كراذين يفسي سكوفر ثكفغد ثغري كستان دور سسلي يوالي كراذين يفسي سكوفر ثقرد ثغري كستان دور سسلي يغلي دواغو زي مطي يسوي الورد نتايري في سفرات تغني ولا غير الحب ميثري دوني ثمارة تخسي سمالي رقي فدي شفنت ثغلتي وسانني 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 تمام ثناغيري لي وسانني تمام ثناغيري لي وسانني
تكسد سارقيت ورفنيغ أنوى الفرج ورسوليغ زلجادي تكفتي من ويغبض عصيني بغير ذكي لما راد غليغ يسدردو في صريغ ماشي غابريد يسني ذاين ذي مدناك عيغ ذي كل شي ماشي غابريد يسني ذاين ذي مدناك عيغ ذي كل شي ماشي ثيكل تيسني سكماني واللي مريو فيه عذر ولا غثيلي شحال تسيني في رغيغ يوم يسلس غشباح يتمني في الصيفاس تصحمي ذليغ خسيت مسني وسانني 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 جانك جاني عنك مخاني وسانني نويغ كنت تجامي وسانني وسنني تبان مدمزون ثرسم تمغاري غدي دايما نتسرو في ظلي نتسرو في ظلي وسنني وسنني تبان مدمزون ثرسم تمغاري غدي دايما نترو في ظلي وسانني مكل وهذا شي يفرن سقف زيزني ديق قيما بوسانني يوني شفادي مقرانا ينو من اسفل سي ثمن سمسادنا جنوي يوني شفادي مقرانا ينو من اسفل سي ثمن سمسدنا جنوي ويظل قرب ويظلوا لي سيس قرمن والاسمي ذا ست عذمن يجاد الشوامي أساث صاريت يذلن وقبلان يرنو غرون عنا خثاد يج قلاون أمكاني ثيري وسانني 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 أنوار نسعيد اللي وسانني أنوار نسعيد اللي وسانني سوالا نقول ويونك نمكي كولي ونامكي كوني توالي كولي وذا شدي تمكتي وسانني كولي ونامكي كوني توالي كل وذا شدي تمني وسانني 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 وريخ كنت رامي وسانني وريخ كنت رامي وسانني وسانني وسانني
Haran, c'est la chanson du siècle. Ah oui? Jamais Taïot, c'est la chanson gay. Ah ben, ça fait plaisir à les jeunes. Celui qui n'est pas touché par cette chanson n'est pas kabyle, voire pas humain. C'est-à-dire la Amérique à l'artiste. Ah ben, merci à les jeunes. Alors, je vais déjà. ولاش des questions حاجة كان كان ثاني ميرت مليح. Juste sublime, bravo. Des questions, il n'y a pas يعني. Alors, ولاش ونيكس ولاش ونزمنا دينيا على le live prochain. Vous écrivez ceux qui veulent venir dire quelque chose à propos d'une chanson. هكا قاعد نحضر في طرح فلاس مكتيس انا مكدي découvrir la chanson gay. Kinir pour moi avec plaisir. C'est-à-dire dire comment il a pu faire magnifique, c'est vrai, etc. Parce qu'au fait, en même temps, entre les bras, on doit le retenir. C'est quand même. وذاك يدي في الكونت وذاك يدي تبع سمين بقي رفع سمين بس رفع سيليسيا كل ثاني فان من les gens qui ont trouvé voilà merci donc وذاك يدي فن وذاك يدي لحقنا باتار انا وذاك يدي لحقنا طرمون. C'est bien de savoir de dire c'est une façon aussi en même temps une façon aussi de filtrer parce que les TikTok les débats parfois soit les dans certains trucs سالين العبادة هضرنا كي هضروا يشمسون الرقمات والكل مثلا كنت ريال ثمارة تروح مروان كن يعجبها الحالة تهضر وترقمم même si c'est pas mes débats moi ما نداني ظن يشمات ما رداني ما داني ظن اول اما القبايلي ثم الصرومي ثم سويني كيواني يشمات ما تسوي ما كي شمات انا هي voilà donc en même temps c'est juste pour classer aussi c'est pour limiter l'intervention à un champ, voilà. Et c'est pas parce qu'on peut pas mettre le qawi en fait. C'est-à-dire en fait les réseaux sociaux c'est pour diffuser du contenu ينفعنا ينفع نشطح العباد ماشي يعني يسودون bon mais c'est-à-dire tous les réseaux sociaux الآن ça dépend de ce qu'on en fait ça dépend كيف نستخدم. Il a وين يستخدم من les réseaux et comme le téléphone nous le fait pareil. Il يستخدم pour gagner du temps, pour faire vite, pour voilà. Mais là il يستخدم يتحرشين يتخذاس هكا voilà. Donc ما devrait voilà. نكوني معايا الكونت l'espace غير نسنو فاكي قد نخيم هكا هذه قيم داز ديالنا هذه قيم au fait de l'espace dans lequel même des invités, des intervenants d'ailleurs ça j'aurais voulu avoir sentir votre réaction, vos applaudissements, etc. Ça fait un peu bizarre qu'on communique pas. Donc c'est une façon aussi de vous inviter à communiquer, à discuter, à parler, mais dans un cadre un peu défini, parce qu'on ne peut pas monter sur l'anarchie. Voilà. Donc, on est un et puis après, de là, la discussion jaillit la lumière, comme disait Mkiran et Romin. Donc, je Tifloukin. Voilà. Tifloukin, ouais, ça fait mal au cœur. Je vais essayer de taper une partie. Là, ouais, non. Non, ouais. Voilà.
تعدى الفتنة تجاد الفتلان الهم. عنروح سكرب ويدخلا مريد دارك أرذستي دار ذم. عنروح أطرع نغلهنا وردك لنتارا شوف زيزو سيرم. يما المرزري غكا رقمو ذي المرثى وردت للغارة غرثو ذر ثمسة. يما غمنت سلوفا شيزيكي تبدا سكرت سبورا غمنت السورة. يما ذوي كان ربابي قنوة هذي بريد غفاما هذا سكر غام بنو غشان أمرمد السكري والثاني الهان. حموح إذا قروا حموح هكي دلو ابن الطفل كينا نروح ابن الطفل كينا نروح ابن الطفل كينا نروح ابن الطفل كينا نروح. الخذ مستلها أفوسي سيرزن. عنروح ذق صغار يفال فنجي قدها يضواسيز الدم. عنروح مردين طيقارا وين يديسن ملن. وموح للدموح في حريقي طارن يضوذن خلفن شناي قوقم ورستي سنطقن سني تركمو حموح وموح للدموح ذهن لا حقصن ذهن لا ثتسن ألا الصرفوزن ورستيس وركتي حسن يسني تركمو حموح. سوى السفينة فيني جهدا لوك ذي مقذاف وذي شرون يسار زقر البحر القاين أمرا نفغي ثم ذقي لما حموح إذا قروح حموح قد اللوح ابن الطفل كينا نروح ابن الطفل كينا ابن الطفل كينا نروح ابن الطفل كينا نروح.
غادي سولد سفينة في حضرت أرواحي بدد هنروح أقلى غار الحد زهر ما يجحد أنا وضار الحد هنروح الخاطري ندفد ورتوح ثمت بغاد النهتس القاد لوليا 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 الزوز نمت البحر ارضيك نار ناوض اكلات نركض الحيفة نصفر لوليا 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 ياك تصرى من الطار نمر نموت نقبر سقو سميد نكر زهر يكركر لوليا لوليا أني ذا ندى ذا القفا ولما غفك النزر ذكرت صرويح ذات نكمل تيخر ماي ذكرت صرويح ذات نقمى تيخر ماي بغات يجلب حر أمو حمو يضاق الروح أمو حمو أكيد له بنوتي فلوكينا نروح بنوتي فلوكينا نروح بنوتي فلوكينا نروح بنوتي فلوكينا نروح ساري عرس فينا نولي يطيج لا يغلي هنروح كل رادي يفلالي ما رادي يفلالي ويس ننسى ديالي ويس مغدي والي هنروح العقلي ويزيمي البحار ذاتي يسبل عيني الموجة 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 ننوى زهر يكر ميغدف كيضلي سر نغيلا نزكر ذي السوس مين نهر الموجة 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 يكتص بدنا بعد البر الصوت ما يزهر كفته يهبر وقيل نزدر الموجة الموجة ما جيت جاهلي ذا غضبين أكنا ذا من السحن ثليمين ولا شورا يذكرناكن إنها الموجة الموجة يحني أمو حمو وقيل ثروح أمو حموح ذو سيدنا نوح ولا شوينيت يزوار أم خبضنا المزكرن الصلاحي بحريا ما ذي يركض البحر يصن
كفتان الزهير هنروح مين ازدرنو يس ميدنو خلا ميدنو فرار النفس اثيد نرس الحير هنروح هنفق هنغمس الموجات يمس ذقنا وسدثي سفينة يفدنك كون يمقذف غرقا يبحنق شرقا فروح دقي من سفينة ثروين خيزن في اللوح يفتو السن وزيدي السكسن سي الصورة يتسن أسفينة بروي كان ذا الموجة تخيلم غرت بحيرتنا أي ليدي تبان لا توالي غبابا وراش لا لعب أعني إذ نتسا يدي عسن محمو يقضى قرو محمو يروح الروح هيا صغار يفرار شنو يا سنين غدي صار يا صغار يفرار شنو يا سنين غدي صار يا صغار يفرار شنو يا سنين غدي صار يعطيك الصحة. Oui, merci. C'est une base, c'est une mélodie aquatique. Voilà. Un grand artiste avec de grandes valeurs. Tanmirti Khamis Brahim, c'est très émouvant. Ça fait plaisir en tout cas. Et on parle, je pense que ces échanges vont rester quand même gravés. Enfin, vont rester en tout cas. Parce que qui m'a marqué et resté et m'a travaillé. C'est-à-dire ما كان يتخدم دي التدوريغ يتفقد الصبار الببليك يسحبوا الفاس والكل. Mais elle interagit aussi sur moi, sur ma parfait, pareil les œuvres aussi, c'est comme ça. C'est pour ça que parfois il y a une certaine incohérence entre l'artiste et les œuvres et c'est pour ça que de parfois bon c'est normal parce qu'au fait ils n'arrivent pas à accéder à peut-être les artistes, non je ne sais pas, non, les œuvres les œuvres mais le mieux c'est que c'est-à-dire au fait voilà c'est d'être cohérent dans entre l'œuvre et l'artiste voilà à l'instant parfois il m'est arrivé de penser j'étais aussi vrai, j'aurais pu tricher un peu comme tout le monde, mais c'est pas un truc qui me va. En fait, je pense pas que je puisse être autrement que ce que je suis.
Donc, voilà, Mouthoul Far el Hadja. Même sur chaque game, quand vous me demandez, c'est quoi, ça coïncide avec mon envie de chanter une chanson. Bon, le khia, c'est Ithran, on a de la semaine passée, je m'en suis d'Aouda Kathura, maintenant. Mais, Goucha Makegi en situation de partage privé, familial, quoi. Jamais, je peux pas. En fait, si je la sens pas, je peux pas. Donc, je pense qu'on a d'abord c'est dernier. تذكرت عزيز نفلي يطجي مدي فلالي أمزون في اللي غيدي عسن كمد نار كل ويباك ميواري أسكن في اللامدة السوا أسكن في اللامدة السوا علي ديك يا نور تروس عطاسك ميدي عوسن ورمث تسلق وتسقفوس بغانو كمدنا كما طفان علي ديك يا نور تروس عطاسك ميدي عوسن ورمث تسلق وتسقفوس بغانو كمدنا كما طفان أدقي مضام ومحبوس ذرفنا كميدي صباحا الخيق في اللام وريت روس ترجو ضوادي ظل علي اخير ضقين وانا تدوسي واد المثري واذا كم يسرق وظن سير ذا نحصر ذا مبغين البغي علي اخير ضقين وانا تدوسي واد المثري واذا كم يسرق وظن سير ذا حصر ذا مبغين البغي ورمور الطال لا يورصنا تنضمض كيماني تشمضي لقبص نسان رتن حساب تثبير تعزيز نفلي يطجم مدي فلاني
أمزون في اللي يديغال عسن كما دنار كل ويبغاك ميواني أزقن في اللام نسوي أزقن في اللام نسوي المرزم عذر زدي قسني يا مغفن شتيوق هذا عصقد ما ديار زوف اللام وقد غيمير نور حضرا عذر زدي قسني يا مغفن شتيوق هذا عصقد مديار زوف اللام وقد غس النور حضورا الصور عماتي سنعدام نكذب وطانا ذيك الشمال عصقد كني بوي فهذي روح العدين في اللام العوام قال ولني ماذا معرقا حملك مع عزيز ظفلي غصورك مي ربا وفوسي ما يجاك ما زمان غوري بودغيك من نوري حملك مع عزيز ظفلي غصورك مي ربا وفوسي ما يجاك ما زمان غوري بودغيك من نوري القمامور ثغلي في اللسد شرواغ سيدي الصقادة كيني بويلي في اللماد فنوث مصي أشعر ثرقل مفلي تنكرمي في اللوني لترون تولنا ياكي الحب وريت سوالي مناكيني ملالد ندوك لكننا هذي بريدينا بيغا الكف مين غلي ورني في وقتي سلكنا ما نتسايق سنومي يا النومي رديك لي ذنك كان كتواغنا هذي بريدينا غالك اسمي نغلي ورنو في وقتي سلكنا ماذا متسايو سنومي يا النوم يرديك لي ذنك كان إذا سكرانا والفغلة القلم فلي جامي وحدي أمزونة سمقارطين غيغا المحنات السيد غوري ذا بريد توفاي قريب سني سيد قريغا والفغلة القلم فلي جامي وحدي أمزونة سمقارطين غيغا محنات زيد غوري بريد ثوفاي قريب سني زيد قريغا انت تشري سي تسمي ميروح خذ بدغا غليغا وركسن غار الماشي فاين يضراني دي سلتي داوني غا سلتي داوني غا
ذا ذرغل سميدنا ملال نمشو بندوك لكننا ننوله نغدا غاوي ورن غادا سال دبريتي سغيسو مننا تزرع من الحب ذا سميدنا ملال نمشو بندوك لكننا ننوله نغدا غاوي ورن غادا سال دبريتي سغيسو مننا أبرد نبي زي غيمل نكون ورنا ما يمل ذيش نور زرد ولنا ماذا نتسينو مشوال أقول غدي لي موحل زرق ثابت بريكنا زرق ثابت بريكنا زرق ثابت بريكنا أزرق ثابت بريكنا. Il paraît que, je ne sais pas, c'est Victor Hugo qui aurait dit sur le lit de sa mort, je vois une lumière noire. Donc voilà. La prochaine fois, bon, c'est gagné. Je suis là, ça, ami. Il est 22h50. Je voulais raconter. Bon, on a une franchement, c'est de la grippe, non, je ne sais pas. Là, mes performances sont réduites. Vous avez connu le tapotage, je ne me suis tapoté, mais la masse sont encouragées, mais américaine est aller. On est à 156 000 tapotages. Ah ben ça va, c'est bien. Et tout le monde est aux anges, surtout ces deux dernières, avec qui t'as enchaîné. La passe Inté Sarajoun, t'as lu dans leurs pensées. Ah ouais, ben voilà, moi je vous connais. Choqués. Parce que je vous connais. Je connais mes amis. Ben, la famille, c'est comme une grande famille. C'est pour ça que des intrus ne doivent pas nous polluer notre espace. Cet espace, on va le maintenir comme il faut. Ça, même quand même dans des chansons, le misère, l'amour, par exemple, je sais pas, ah tiens, j'ai pensé à elle, cette chanson. Je vais changer ça. Mais sur la c'est quand même. Je te ramasse la guitare. Donc, comme ça, le coupé va bien. Ben, cette fois-ci, t'as lu dans mes pensées Nkini. Ah ouais. Ça fait que je n'irai de. Eh ben, c'est bien. Mais on a comme ça. يعني vous savez, il manque aussi une très ah il donne plus de trucs. Ça fait à chaque fois il a malade de brancher à la guitare, il faut que je refasse les paramètres de réglage. Bon mais c'est pas grave, ça se passe vite. Voilà مثلا tout ça. هادشي كاع ممكن تطيح حتى من تم بعدا. N'est-ce pas? Alors, je vois quelque chose de son nez. Ah, on va couper. Ok.
ورتلو عفايني خدمو فوسي وليدا مدقني مطاون ورسقا رانا نزيغ صودي ميم غاس حسبي تقوذني فوثن ورتلو عفايني خدمو فوسي وليدا مدقني مطاون ورسقا رانا نزيغ صودي ميم غاس حسبي تقوذني فوثن ما صندم ذرايم يسقراني رسام يزار بسطلام زمغرم بذنوب بويدي نكرون الأحساب ما صندم ذرايم يسقراني رسام يزار بسطلام زمغرم بذنوب بويدي نكرون الأحساب دعوسو ثقر داريرم ثنكنا بسمي تجيض ترو أمثل زرزر قدونيتي مدنك يا روالنيم هذا زكو دعوسو ثقر داريرم ثنكنا بسمي تجيض ترو أمثل زرزي الدنيا مذنك يا روالني هزكو أتكرهضت مثل الطيب ندم سجيا ما تنفو طلابة أرى يخلص ولم أتجرب عينك تحسو أتكرهضت مثل الطيب ندم سجيها ما تنفو طلابة أرى يخلص ولم أتجرب عينك تحسو بندا على ثرس ثمولم أكميد اسمك ثايني عدان بدي مكثايني الهان ولم يغى الحال ذين نعشي ذاكن سكرب بندا راثر ستمغنم أكمد اسمك سايني عدان مد يمك سايني الهنونم يوغى لحل ذين العاشي ذكن سكرب بندا راثر ستمغنم أكمد اسمك سايني عدان مد يمك سايني الهنونم يوغى لحل
وين عاش يتكن لا يا سادي صور يخفي الخطري ما تستغل أحسن لخيالي وديما ذا موانسم ماذا نكيني سكوذني فوثا لا يا سادي زور يخفي الخطري ما تستغل أحسن لخيالي وديما ذا موانسم ماذا نكيني سكوذني فوثا لخيالي وديما لم وانسي ما ذنكني سقوذني فوزان J'applaudis. Ah bah merci, c'est bien. Merci, Tchachir. قمنا نشطح كي أكون جكنا كي سيلا نطاقيو تكتر نازن دكا ريبرتوار دي مذوحة ذي لامان صرغيثن وسان النازرة غدا شوكم سور ترو أبري وقعت تنبيت حذاينا في تخت دينا فاكرين هانت غليوث ثنبت أبري كنت نكوني ونيتي سيتي لا لي زاني نوار لي زاني روج علي طوغو لي ميوزيسيان تيتونوم من كنا ردونا كنا نعرف دوحة وني تحذايا اما من دوني قال حبس زاري طارت اش يظهر كل نواد وذاك ني ديك شمنا داخل بغانا نروح نركفو ازا ماني لي لانفيرموري لامبولونس كوا زعما ابري نكمل كوميم انو كني الناس دايني ساكي يكفى c'était à Mdouha, je sais pas, il doit y avoir des présents qui ont assisté à cet événement. Voilà. Donc, عشان نكمل جيت هكا un petit refrain باش ندير نكون جا تستعفوا après ندير لا سيمين بروشين هذا نكمل تيموجوها هذا نكمل شويه لاقم فوالا زرسي والهم يتساجو ذي تمزي لانت سنية زمرت اخيرا اضوم تدونيتي زري وذا شكم زرسي والهم يتساجو ذي تمزي لانت سنية زمرت اخيرا أظن تدوني ذي ذولي قدر غلان يبغى نسيوك يبغى ذي يعثم ميك قبل سطلام ذا رفيقي ذولي قدر غلان يبغى نسيوك يبغى ذي يعثم ميك قبل طلام ذا رفيقي
هضرني دمدن العقلي ويومن الكذب يتصبر وليو قرغاس داين والسنة تصقمن ما تسقو سيدي سنيو هضرني دمدن العقلي ويومن الكذب يتصبر وليو قرغاس داين والسنة تصقمن ما تسقو سيدي سني زيغن ذيك ذمان وين تيزدخل ذنكيك ظلمن يمي تحسب تفاثيو زيغن ذيك ذمان وين تيزدخل ذنكيك ظلمن يمي تحسب تفاثيو الحبابي وعلمن سولي ويدر غلا يزرنا ذي يجرح يزري على رميك مسنن إذي ندرن هذي غير حدي البغي الحبابي وعلمن سولي ويدر غلا يزرنا ذي يجرح يزري على رميك مسنن إذي ندرن هذيك غير حدي يبغي المريد قران ولي وثي من وسنة تصقمن قاس قرحة تتسادي حليو إذ كميث يرزان إذ السدر أغلن كميث جرحن اسمك كنت نغيظ الحب المريد قران ذولي وثيامن والسنة تصقمن قاس قرحة تتساد حليو إذ كميتي ورزاني تسدر أغلن كميتي جرحا اسميتن غيظ الحب كميتي جرحا يا سميتن غيظ الحب شحال الحب يموت انا شحال دواني ديلولن ainsi de suite. Voilà. Ça va? Il y a de très beaux commentaires. غريني دوك مقلق البرق الروج. Rien de grand ne s'est accompli sans passion. Être artiste, c'est du Cheikh Brahim. Ah, merci. Premier chanteur mondial pour moi. Zara Dashokem, le bon vieux temps. L'école Taïri. Je n'en compte plus les notes, je les écoute comme on écoute la mer sans retenir ses vagues. Il est mieux que beaucoup de chanteurs internationaux, et etc. etc. Eh ben, écoute, merci pour votre témoignage, ça fait plaisir. L'essentiel, notre Dakar, c'est que le rêve maintenant international, c'est les déjà, au fait, les normes c'est les lobbies qui les font. C'est pas la qualité de l'art. Il y a de l'art. Dans le monde entier, les vrais artistes, ils ont beaucoup souffert.
Brel n'a pas connu de la gloire. Avant de percer, il est venu à Paris, il a été mal accueilli, on le prenait pour un lait, il est tout beau. On le disait parce qu'au fait, même la beauté, quand on parle de beauté, c'est des normes établies comme ça, mais au fond, chacun peut être beau à sa façon. Chacun peut voir ce qui est. je- Chacun je peux voir midi à sa porte, en quelque sorte, comme dit le truc. C'est une question de perception, c'est une question de. C'est comme si. Voilà, c'est une question de perception. voilà. لأن الحاجة تولي لأن وين يعجبني العبادة ديال القوت باغ الكولينير لأنه يحمل جو با il aime des choses que tout le monde des gens par exemple يحمل السكسو لأنه إذا كان نحمل على السكسو c'est une question de goût voilà mais quand on impose comme ça une norme un goût, c'est un groupe, c'est comme on fait par exemple les modèles, les définitions les, les, les concours de les filles, mais qu'est-ce que là les filles qui ont la première dame de, je sais plus quoi, comment on appelle ça, tu vois, Miss. Miss, voilà, les Miss, les Miss France, Miss américaine, Miss algérienne, Miss berbère, tout ça, c'est des, oui, c'est des normes qui sont définies par un groupe de personnes, mais c'est pas des normes officielles comme ça, il n'y a pas de normes, enfin, en quelque sorte, pour apprécier la beauté. Non, ce qui est universel, non. L'universel, c'est dans les, c'est dans le, c'est d'abord c'est le son, c'est quand tu essaies d'être un peu le plus, de toucher un peu, c'est quand c'est vrai, quand c'est authentique, ça touche le monde entier. Ah oui, c'est quand j'entends une voix qui chante bien, qui me, qui me bouscule dans mon être, qui touche mon âme. Mais aussi, je sais pas, il y a des choses que je comprends pas. Quand il y en a, alors, Dance Me. Il y a une chanson Dance Me de, comment il s'appelle celui Leonard Cohen. Au violon comme ça, Dance Me, comment il la chante comme ça. Ben, j'ai pas besoin, je connais un peu. Avant, je parlais bien l'anglais, je parle un peu moins parce qu'on utilise moins l'anglais maintenant. Mais voilà, et je vous assure, quand j'écoute ça, et j'ai pas besoin de comprendre pour ressentir toute la charge émotionnelle qui vient dans le son, dans l'interprétation. Voilà, donc écoutez. Que là, ça date de l'ours. En général, très mal là, il va essayer parce que franchement, je suis vraiment à je suis mal au point. Je l'ai fait parce que voilà, comme est-ce que c'est un truc important. On est après, on est en train de préparer un programme pour des concerts, pour des trucs qu'on va vous annoncer bientôt. Partagez avec vos amis, avec vos familles, avec les Français, avec les amis étrangers, tout ça. C'est comme ça, ils me mettent sur l'art il est universel. Est-ce que déjà, ce qu'on est comme ça, nous se partagent déjà. Je vais dire, la semaine prochaine, la semaine prochaine, je sais pas samedi, ce sera le 27 là. Donc, dire ce que nous هذا نحوس هكا كاع بتي مومون لو كنت حاسب عمروش ماذا رداس on va essayer de vous interpréter un petit extrait de Sir Dithrani mais ouais en principe voilà allez خاطر هذا ستغني داكيا d'abord j'irai peut-être voir le concert après bon et d'ici là nous avons concocté dans un programme كوني فرحان
Nous chaque semaine, donc quand on a l'occasion, à نتسمليلي واد نحكو ما خاص نعاود السيريان سي با غراف de toute façon parce que هذاك يحضر انا وهذاك نحضر انا voilà j'espère que de plus en plus c'est nombreux parce que plus on est nombreux plus on a de l'impact voilà donc salam aoun الجمعة salam aoun un bon week-end et que vous allez passer de belles bonnes fins de semaine, de belles soirées si pour ceux qui organisent, qui veulent passer un week-end en mouvement كوني على السبت إديستون et on vous dira de façon durant la semaine comment se fera le programme voilà تيسو دانينوك في الأول انت محانين الكل et donc j'espère qu'on a passé un bon moment et du moins pour moi à sa carrière quand même ça datit on est à très bonne soirée, à très bientôt. Merci Amine, merci à Amel qui sont à la modération. Merci à vous tous d'être là présents, d'être fidèles et je vous dis à très vite. Ça va passer vite, ne vous inquiétez pas. Le temps, ça aura le temps et donc voilà. Allez, je vous dis donc à très bientôt.